vaikuma uivuva vaikwisuvana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe nansika ikalanthi tunenanye maana mai rusoi wanengota wi mundume nichawairite kwika wikuya musi mundume ni wairite ono wa mwanya onake wa kuthiumwa itina wa kibeti chake cha mhina kucia. Kila mundu ewasya, kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta, lakini via ndumwitekelia. Ona kama metha mabiniwe nundu myei 3 ndizi kana ni witha ubwete no kakwata binaingi nundu uthumuone itina wa myei 9 kimutwanoni mundu mukani wailito kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na endeni ukuthie mia oyiva ekuli ibezi libala bevibi na bala uthi mundu osisya akona ni moka wa mundu nitawajati nginya kilunke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.